Ilega G1 Solimaka mu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla. Dr Mashaka i swilo swa xiyimo xa le henhla leswi mi tiselaka swona a nhlekanini wa siku ra namuntlha. Dr hi kombela mi xeweta vanhu lava nga ku hi vona. Na mi xeweta vayingiseri na va vukeli hinkwavo. I mina Dr Sithole Mashaka. Dr Sithole, vanhu va ku tala lava va fambaka tin'anga va famba va nikiwa magona ya ku ka ya nga tirhi. Va marhwala va ya kaya va tiva ku va wina swilo swa ku tirha kasi a swi tirhi. Swi vangiwa hi yini leswiya ene swa koteka ku mina sweswiwani loko ni ni ku gona ra ku a ri tirhi ni swi vona hina xiku gona leri a hi rona. Ya ndi nga ku kahle ku ya hi nawu wa hina wa vunyanga. Khale a u nga yi ka nyanga u fika u ya teka gona u ba tihlolo mi tshembisana mirhi u tlha u teka gona u ta na ro kaya u nga yanga ka nyanga yin'wana u ya kamba. Okay. Ku leswi ni tenga ta ni ya swi teka ka makamu swi ta tirha na. Sweswi u fika ka nyanga ivhela ku ni ku nyika gona mitwana hi ya ba ka tihlolo a tlha ba tihlolo ku swi ta tirha hi nawu a swi pfumelelanga swilo. U fanele ku ye a ku tshembisa gona wena u ya ka makamu kumbe hi makamu ku tshembise gona u ya ka Sithole u ya kamba ku leswi mi fanele ku ni ya swi teka ka mani swi ta ni tirhela na. Okay. Na kumbe vambirhi vanharhu u muhleva kahle a ni ku nyanga ya hleviwa. Okay. Ka tin'anga timbirhi tinharhu va ta vula ku no nyanga leyi u ta pfuneka kumbe swi ta va right mara switandzhaku ku ta va swona u vhela u tshika. Okay. Se ko va ku ka sweswi vanhu vo tala loko swi va fika a nyangeni vhela va twana na yona yi ta va nyika murhi va vhela va teka murhi lowu va yena wo kaya i ta swi vona ku murhi lowu a wu tirhi se i hakerile mali. Yeah. Mali se yi fambile ende a swi endlanga nchumu kumbe i ta swi vona ku swi tirhile se swi tirhile mara se swi endle swin'wana ka swo ka swi nga ri kahle hi murhi luya. Se hi ku a sungulaka ku vona ku murhi lowu a wu kahle mara hi nawu u fanele ku loko munhu a ya nyangeni a fika a ba tihlolo a swi twa ku nyanga leyi ni kombela ku i ni pfuna a ya ka nyanga yin'wana ku fana na mina vanhu vo tala loko va fona va ri kule ku hi lava ku ta ni ku chekani kwalano nkombo wa tinyanga kumbe 5 ya tinyanga loko va ku byela ku sweswa mina a swi tirhi u nga ha teka mina. Loko se u ta ka mina swi vula ku se va ku byerile ku ile ku pfunekeni. Se swi lava so i nawu wa vunyanga swa twisiseka. Se lava tin'anga ta ku loko munhu a lava ku tshunguriwa va ku hi ta rhanga hi biya muti swi vangiwa hi yini swona? Hi vutsotsi. Loko ni ri hi vutsotsi ni lava ku hlamusela kahle tin'anga ti ni twisisa kumbe tin'anga ti va kota ku ni twisisa. Kwalano marito malawo a ma laveki loko u ri nyanga a ma laveki. Ingiselani muhashi munhu u ta ka mina and then a yi byela ku ri no a ba tihlolo a tlha ku no ka we u lava murhi ne wa ku fana murhi wa so a ri loko ni ku nyika murhi lowu loko ni ku nyika wo u nghena na wo kaya ka we a kaya ka we a gedini ku na murhi wo karhi murhi lowu u ta heta matimba murhi wa mina lowu nga ta va ni ku nyika wo mi twa kahle. Ni ta tlhantlhisa futhi loyi a kaya ka we ku na murhi a gedini loko u hinda na mirhi leyi u yi tekaka tin'anga na lowu xikan'we na lowu wa mina matimba a murhi lowu ma ta sala a gedini. Twisisa swi vula ku murhi lowu nga gedini ya muvabyi u na matimba ku hinda lowu u nga tekwa ka nyanga hi munyu wa muti i lavaka ku pfuneka hi wona. Ma twisisa ne a tlha ku no fanela ni ta tirha kaya ku sungula. Se right loko u ta tirha kaya ku sungula u ta tirha hi murhi wa mani? Hi mhaka ku murhi wa wena lowu nghenile kaya u tsandzeka ku tirha hi mhaka ku u heta matimba hi murhi lowu nga gedini. Se loko u ta tirha u nga ta hinda kwala gedini. Swi vula yini swo leswi? Ma vona ku se a swi twakali kahle ni ta ku a swi pfanga. Se hi lera loko i vuya na swilo leswi a swi ta ku pfuna swi fika swi dlawa gedini na we nyanga u ta hinda kwala gedini ene se u pfumerile ku ri mirhi ya wena i dlayiwa hi murhi lowu nga gedini. Swi vula ku na lowu nga ta na wo u ta dlayiwa hi murhi wu nga kwi a gedini. That's why ku a hi vutsotsi yo leyi ya ku murhi hina hi nawu wa hina wa vunyanga loko mi huma kaya ka n'wina ku na swipoko ku na tokoloxwe ku na leswi swa vuloyi hinkwaswo swi tele kaya mi ya landza mirhi ka Zita
mi ta na murhi wa nyanga loko ma ha ku nghena hi gate na timbyana fanele ti huma ti baleka na swipoko fanele swi baleka a ni ku nghena murhi fanele swi tsutsuma noti ku ri swi heta matimba murhi loya swi vula ku nyanga leya hi na matimba mara murhi loko mu nghena hi wo kaya fanele sweswo swi baleka se lava va kuma ku nkarhi wun'wanyana le ka ti-TikTok a huma ri na mirhi ya kha komba ku ri mirhi ya yena yi mikisiwa njhani van'wanyana va hakarha na tinyoka va kha va hi kombisa hi va tshemba njhani lava va ku taniya leswiya a swi tirhi a hi swona swilo swa vunyanga a ni ku xin'wana na xin'wana lexi xi ku pfunaka emutini wa wena u nge xi humesi rivaleni u khomba vaakatiko hinkwavo yo nyoka leyi leyi yi humesaka u ri yi landza mali se wa lava yini ka vanhu a ndzi ri nyoka leyi a yi vulavuli hi murhi lowu nga ta wu hlanganisa u ta aka nyoka yi vulavula hi nyoka ya ku hanya na yina ha yi vona ku yi le ku hanyeni i landza mali se ka vanhu lava yini phela loko u ri na movha wa ku ya hi wona ntirhweni everyday u nge yimi stop sign la ku yima ku bazi stop u le ka private u ni kombela ku khandziya ka bazi na movha wa mina swa koteka a swi koteki mun twisisa kahle mi famba hi movha mi fika a stop sign mu yima kumbe a bus stop mu yimisa bazi vo ni ya ntirhweni kombela mi ni khandziyisa na private ya mina ka bazi va ta ku phela a tu pfa u teki kahle se swi fana na sweleswo i na nyoka leyi endlaku mali i lava client i ta mu nyika mali na nyoka yi endlaku mali ivi ni tlhela ni yi themendela loko private ya mina yi tsutsuma ku tlula bazi mara mina ku yi khandziyisa ka bazi na yi twisisi okay Dr. Mashaka loko munhu a tshuka a lavi ku swa mabindzu ma yena swi tiya van'wani va lava ku kuma rifumo hi ndlela yaliya ma kota ku va pfulela tindlela vanhu va ku fana na va lava va kota ku fikelela milorho ya vona a kota ku va pfulela rifumo mara hi languta ku sungula ku ri mikwembu ya yena i lava yini nako un'wana i lava rifumo ra shop mara mikwembu ya yena nyiko ya yena a swi le ka shop swi le ka tithendara a kota ku mi byela ku no murhi lowu business leyi u yi endlaka leyi a swi fambelani na mikwembu ya wena swi lava u cinca swilo swi ta kota ku lunga un'wana i lava gona ri strong mikwembu ya ka vona i chava gona i lava murhi kunene wa ku hlamba hi wona ti hlambela swilo swa yena swi lunga a hinkwavo lava fikaka hi teka rimhondzo hi va nyika un'wana wa swi lava hambi u mi nyika rimhondzo mikwembu ya chava swi vula ku na rimhondzo leri ri nga ta tirha se u fanele u mi nyika murhi wo karhi se lexi nga ko vanhu vo tala a va le ku chekeni munhu loko a fika vo va xavisa mamhondzo a va pfuni vanhu hi mirhi i le ku xaviseni magona hambi xikwembu xa yena xa lava ri gona kumbe mikwembu ya yi lavi ri gona ka yehe ko va ku xavisa gona ene swi ta dlaya vunyanga swa ku loko a teka magona mambirhi manharhu ma nga tirhi a nga ta ku nyanga mani i ni tekele mali i ta ku tin'anga ti ni tekele mali ende xa vumbirhi nyanga leyi humesaka magona ma karhi a nyika vanhu va karhi va pfuneka hi magona hi fanele hi fika ka yehe hi vona ku yena mali leyi va mu nyikaka yo kumbe mirhi leyi a yi tirhisaka yehe i pfunekile magona lawa ma tirha hi vona hi yena u nge byele munhu ku ri no ni ta ku nyika gona ri ta ku endlela miliyoni wehe u ri karhi u famba hi thasi ya 30,000 rand mara u vulavula hi miliyoni kwalano hi nge pfumeli swi lava ku yi byela ku ri no gona leri ndaha ku ri kuma a ndzi na 3 months a ndzi ri tshembi famba ya ringeta na wena ni ta pfumela mhaka ku na wena a wu na nchumu na mina ni na nchumu wehe ringeta na mina ni ringeta mara loko ni byela ku gona leri la tirha u na 10 years u kala u ri tirhisa munhu u hava movha wa kahle u hava yindlu ya kahle hayi a yi pfumeli no swa lolohisa a yi twisisi hi nge se pfala ku na vanhu va ku tala va hluphiwa hi milenge van'wani yo pfimba a ni ti ku swi vangiwa hi yini leswi ene ma kota ku swi tshungula a swi tshungula ku na van'wani va pfimba milenge mhaka u kuma ku ngati ya xota a swi kota ku cheka va byela ku famba ni xibedhlele ku na van'wani u kuma ku milenge ya vona ya vava mara yi costa hi mhaka ya ku swi endliwa hi mhaka ya xifulani a swi kota ku swi tshungula Dr. Mashaka vanhu vo tala va swi lava ku tihlanganisa na n'wina a va swi tivi ku mi kumeka kwihi mi foneliwa kwihi mi nga va hlamusela vanhu vo tala va ni kumaka ni tirhela a Jenfest a ni ku tindhawu ta mina ta ku tirha hi le Thembisa Jenfest Zanini Polokwane Agyani kanjaka and then na Bochum mara mina sweswi hi mhaka ku ka mina laha Jenfest ku ta vanhu vo tala nguva ku huma kule va lava swo swa
swa mabhizinisi va lava swilo swa swikulu se a nda ha fambi ngopfu ndi va kwala Jane Face na Thembisa tin'wana ti-branch ku famba n'wana lowa Jairus n'wana wa mina na yena loyi a fambaka koho loko a kuma ku na munhu lalaka swa straight swa swikulu wa va byela ku no famba ni ka mukhalabye a Jane Face leswi swi vulaka ku kuma ku wa vumbirhi until Saturday ni kumeka kwala Jane Face Sunday ni kumeka a Thembisa mara ti-branch leti hinkwato ta mina hinkwato loko ku va na vanhu va serious va lava ku ni vona ndaya ya mara tifoni ta mina ni tshemba ku va ta ti vona kala ka kumbe ni tivitani tivitaneni because ni we ni realize ku van'wani vanhu lava va lava ku pfuniwa hi n'wina a va voni se va lava ku swi twa kunene ni vulavula foni ya mina leyi tirhisaka mina i 073 20 98 376 kumbe leya Vodacom mara yi khoma hi n'wana na yo i right 082 044 7626 hi khensile swinene hi le ka G1 Solimakamu channel hi khensile Dr Mashaka hi khensile ka muhumelerisi wa hina khensile ka hinkwenu n'wina America hi voneni inkomu I can say fine, I'll do it myself. Takata Studios, home of technology. I will look for you. I will find you. And I will kill you.